Ali ovo znaj, kaže, da će u posljednje dane nastati vremena teška, jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimirljivi, opadači, neuzdržanici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni. I pa je sad ovu rečenicu. Taman pomisli što su svetski. Kaže, koji više mare za slasti, svoju volju, svoj užitak, nego li za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a njene sile su se odrekli. Ovakvih se kloni, kaže apostol Pavle. Ovo je kontekst hrišćanstva posljednjeg vremena. Apostol Pavle, nadahnut Svetim Duhom, nam gledajući u ova vremena koja ti i ja živimo, kaže, puno će biti obličja hrišćanstva ili kršćanstva. Krsta svuda krst, ali samo po obličju bez sile. A unutar, kad razgrneš tu zavesu, sebičnost, hvalisavost, ponositost, neprimirljivost, opadaštvo, neuzdržanstvo ili neuzdržanici, besni, nedobroljubivi, nagli, naduveni,